opet greška. Da, ajde. Ovako, 23.2014. godine, kabinet 41, nova škola, Politehnička škola Kragujevac. Demonstracija rada robotske ruke, u kompletu urađeno od strane učenika Đorđe Živković, odeljenje prvo 4, generacija 9-8, po zanimanju. tehničar mehatronika. Izvoli, pristupi demonstraciji. Pritiskom na ovo dugme, robotska ruka će krenuti udaz. Nazad. Zaustavi. Polako. Pritiskom na ovo dugme, robotska ruka će krenuti nališ. Može. Drži. Pokrenu do dižeti. Hvala. Drži. Op. Idemo nazad. Drži. Dobar. Pritiskom na ovo dugme, lakat robotske ruke će krenuti nališ. Ovako, dajmo vremena. Još snime. Dobar. Nazad. Imaj malo motor. Tu se vidi to još. Sad snimaj ruku. Drži to. Drži. Dobar. Pritiskom na ovo dugme, šaka robotske ruke će se raširiti. Polako. Daj mu vremena. Ajde. Snimaš prvo ovo. Dobar. Dobar. Nazad. Dobar. Ok, demonstracija.